buri wese yari yiteze icyo perezida w'Uburusiya Putin aza gutangaza nyuma y'uko icyo yari yatanze nk'imirongo itukura mu ntambara ya Ukraine kimaze kurengwaho. Mu minsi mike ishize, Ukraine ikoresheje misile z'abanyamerika za ATSMS ndetse na Storm Shadow z'Abongereza na Scalpel z'Abafaransa barashe imbere ku butaka bw'Uburusiya. Hari nyuma yo guhabwa uburenganzira n'ibihugu byo muri OTAN bishyigikiye muri iyi ntambara. Uburusiya bwari bwaratangaje yuko ibyo nibikorwa bizaba ari nko kwinjira mu ntambara byeruye ku ruhande rwa OTAN. Ku munsi wo kuwa kane, Uburusiya bwasekuje muri Ukraine misile zidasanzwe zitashoboraga guhagarikwa n'ubwirinzi bwa Ukraine. Abategetsi bo muri Ukraine no mu burengerazuba bw'isi barakangaranye, bavuga yuko hashobora kuba hakoreshejwe misile nyambukiranyamigabane kandi zigendera ku muvuduko urenze kure uw'ijwi. Nyamara ariko byaje kumenyekana yuko misile zakoreshejwe ari ziraswa mu ntera igereranyije. Nyuma y'iki gikorwa, perezida w'Uburusiya Putin yumvikanye asa n'utanga gasopo ndetse atanga ubutumwa ku burengerazuba bw'isi. Mu kwiyemera kwinshi yavuze yuko niyo babwira Ukraine ko bagiye gutera za misile ngo yitegure, ubundi itabasha kuzihagarika. Tubahaye ikaze kuri GGO, dore ijambo kurindi mu butumwa bwa Putin. Perezida w'Uburusiya nyuma yuko intambara muri Ukraine ifashe indi ntera, yemeje yuko ingabo ze zikomeje gutera intambwe ndende, ko Amerika yakoze amakosa kandi yuko ahora hari uburyo bwo gusubizamo. Ikaze rero. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Ikibazo nuko bakubwiye yuko bitaboneka hanga muri Afrika. Nibyo ntabwo bakubeshye, ariko harabiyemeje kubikuzanira kuri salo iwawe utavuye mu rugo. Ibikoresho byose byo mu nzu bya original nzahantu wabikura ku bwinshi ni muri Golden Furniture, iduka rutura mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura mu mujyi rwagati, munsi yahazwi nko ku gicupa cya Coca-Cola. Ikirenze kuri ibyo, ibiciro bya Golden Furniture ni ikiranguzo, kandi aho waba uri hose muri Kigali baragutwaza ku buntu. Duhamagare ku murongo utishyurwa 1514 cyangwa 0788 200 507. Perezida w'Uburusiya Bwana Vladimir Vladimirovich Putin yaragize ati, ndashaka kubwira ingabo z'Uburusiya, abaturage b'igihugu cyacu, inshuti zacu hirya no hino ku isi, nabo bose bakomeje kwibeshya yuko Uburusiya bwatsindwa. Ibiri kuba uyu munsi mu bice birimo biberamo ibikorwa byacu by'igisirikare by'Uburusiya, by'umwihariko ku bijyanye n'ibitero by'intwaro z'uburengerazuba bw'isi zirasa mu ntera ndende ku butaka bwacu. Bitewe n'uburengerazuba bw'isi, gufata indi ntera kw'amakimbirane yo muri Ukraine bikomeje kwiyongera nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo muri OTAN batangarije yuko batanze uburenganzira ko intwaro zabo zirasa mu ntera ndende ndetse ntizihushe ku ntego zakoreshwa mu kurasa imbere ku butaka bw'Uburusiya. Ahangaha rero barabizi neza, ndetse n'uruhande rw'Uburusiya ntirwasibye kubisubiramo kenshi ko gukoresha intwaro nk'izo bidashobora gukunda hatabaye kwinjira mu ntambara yeruye kw'abahanga baturutse mu bihugu byacuze izo ntwaro. Murabizi ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 11 2024, misile balistike 6 za ATSMS zicurwa muri Amerika, ndetse n'itariki 21 y'ukwezi kwa 11 mu gitero gikomatanyije misile z'Abongereza za Storm Shadows ndetse n'iza HIMARS z'Abanyamerika zatewe ku bikorwa remezo y'igisirikare cya Federation y'Uburusiya mu ntara ya Bryansk na Kursk. Kuva ubwo rero, nkuko tutasibye kubishimangira mu buryo twagiye dutangaza mbere, amakimbirane y'akarere muri Ukraine yatejwe n'uburengerazuba bw'isi yahise afata indi ntera ajya ku rundi rwego. Navuga yuko agiye ku rwego rw'isi, systeme z'ubwirinzi bwacu zahanuye nta kwibeshya na gutoya kubayemo izo misile zose, zibuza umwanzi kugera ku ntego yaragamije. Inkongi y'umuriro yabayeho ku bubiko bw'amasasu mu ntara ya Bryansk yaturutse ku bivungukira bya misile za ATSMS yazimijwe byihuse cyane ku buryo nta kajorite n'imwe yabayeho cyangwa ngo hagire icyangirika. Mu ntara ya Kursk, igitero kibasiye imwe muri poste zitangirwamo amabwiriza ya gisirikare mu ngabo zacu zo mu majyaruguru. Tubabajwe cyane no kuba urugamba rwo gushyira hasi izi misile rwarateje za kajorite zirimo urupfu n'inkomere muri unite zishinzwe umutekano. Gusa ariko abari muri poste itanga amabwiriza n'abasirikare kabuhariwe bahashinzwe ntabwo bigeze bagira ikintu baba, ndetse bakomeje akazi kabo nk'ibisanzwe ko gukora operation zo kurimbura no gusubiza inyuma imitwe y'umwanzi muri Kursk. Ndashaka kongera gushimangira bwa rimwe yuko
kuba umwanzi yakoresha intwaro nk'izi ngizi bidashobora na rimwe guhindura imigendekere y'urugamba muri zone ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare biri kuberamo. Ingabo zacu zakomeje gutanga isomo kandi buri munsi ku murongo w'urugamba aho zasanze umwanzi hose, ndetse intego zose twashyizeho zigomba kuzuzwa. Hanyuma rero nk'igisubizo ku ikoreshwa ry'intwaro zirasa mu ntera ndende za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 11 2024 igisirikare cy'Uburusiya cyagabye igitero gikomatanyije kibasiye ibikorwa remezo byo mu gisirikare cya Ukraine. Ku mbuga y'urugamba twanakoresheje imwe muri systeme nshyashya cyane z'Uburusiya zitera misile mu ntera igereranyije, aho zagiye zitera misile balistike zigendera ku muvuduko urenze kure cyane uwijwi, ariko ntabwo zari zihetse umutwe w'ibisasu kirimbuzi. Abahanga bacu kabuhariwe bazise Oreshnik. Urebye igerageza ryagenze neza, aho intego zose twari dufite kujyana kuzitera zose zagezweho. Mu mujyi wa Dnipro muri Ukraine, rumwe mu nganda rutura rwo mu gihe cy'Abasoviyete, n'ubu ruracyakomeje gucura za misile n'izindi ntwaro, rwashyizwe hasi. Turi gucura ku bwinshi misile zikaze cyane ziraswa mu ntera ngufiya nigereranyije, nk'igisubizo ku mugambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gucura no gushyira misile zirasa mu ntera igereranyije n'ingufiya mu Burayi no mu karere ka Aziya na Pacifique. Twemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze amakosa akomeye binyuze mu kwangiza amasezerano ya INF mu 2019 zitwaje inzitwazo zidafashe. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ziri gucura ibikoresho nk'ibyo gusa, ahubwo nk'uko tubibona zamaze gushyira mu bice bitandukanye by'isi systeme zigezweho cyane zitera za misile harimo n'Uburayi mu gihe cy'imyitozo ya gisirikare y'ingabo zazo. Byongeye rero muri iyo myitozo ya gisirikare bari kwitoza gukoresha izi ntwaro. Nko kwibutsa no gukangura, Uburusiya ku bushake bwabwo nta nundi bubivuganye bwiyemeje kudakoresha misile zirasa mu ntera ngufiya nigereranyije kugeza ubwo misile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'ubu bwoko zigaragaye mu gace akariko kose ku isi. Nongere mbishimangire, turimo turagerageza ku rugamba systeme za misile zikaze cyane za Oreshnik nk'igisubizo ku bikorwa by'amahane n'ibitero bya OTAN ku Burusiya. Umwanzuro wacu rero ku gukoresha misile zirasa mu ntera igereranyije n'ingufiya uzashingira ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo. Turakiyemeje kwibasira targets zitandukanye mu yandi magerageza ya systeme zikoranye ikoranabuhanga rya nyuma zitera misile hashingiwe ku kaga katejwe ku mutekano wa Federation y'Uburusiya. Twemeza ko twebwe ubwacu twemere gukoresha intwaro zacu twibasira ibisirikare by'ibyo bihugu byahaye uburenganzira Ukraine bwo kurasa ku nganda zacu za gisirikare, ndetse mu gihe ibintu byafata indi ntera kwazasubizanya ubukana nk'uko bazaba bidukoreye nabo. Ndagira inama intoranywa z'abategetsi bayoboye ibihugu bifite imigambi mibisha yo gukoresha ibisirikare byabo ku kurwanya Uburusiya kubitekereza bitonze cyane kandi bakabifata nk'ikintu gikomeye pe. Ntabwo ari ibyo gutindaho ko niba koko ari ngombwa, ndetse ku buryo bwo kwihimura, ubwo tugomba guhitamo targets zo gusekuzaho misile zacu za Oreshnik ku butaka bwa Ukraine. Tuzasaba kandi abasivili baturuka mu bihugu by'inshuti zacu baba muri Ukraine, tuzababwira bahunge hakiri kare kubera yuko tuzabikora nta kabuza. Ibyo tuzabikora nk'impamvu yo kwirinda gushyirikira muntu mu kaga, kandi tuzabivugira mu ruhame ku karubanda kubera yuko nta bwoba na bucya dufite bwo kuba umwanzi yabimenya bigatuma burizamo ibitero byacu. Uti kubera iki nta bwoba na bucye dufite? Kubera yuko uyu munsi nta buryo na bumwe buhari bwabasha guhagarika intwaro zacu hariya muri Ukraine. Izi misile zigaba ibitero zigendera ku muvuduko uri hejuru cyane wa Mach 100, ni ukuvuga ibirometero 12,348 mu isaha, cyangwa se nanone kilometero 3 ku isegonda rimwe. Murumva atari ibintu bitangaje? Systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere zihari muri aka kanya ku isi yose, ndetse na systeme z'ubwirinzi zicurwa muri Amerika no mu Burayi, ntabwo zishobora guhanura izi misile zacu. Ndabarahiye, mbishimangiye rwose, mbisubiramo, ntabwo bishoboka. Ndashaka rero noneho kongera gushimangira cyane ko atari Uburusiya bwashenye umutekano mpuzamahanga, ahubwo yuko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze, kandi ko byatewe no gukomeza imirwano kwabwo no kwizirika ku buhangange bwazo ziri koroha isi mu makimbirane mpuzamahanga. Mbere yo gutekereza gutumiza ibicuruzwa hanze, banza umenye Diamond International Logistics, ikigo cyo mu Rwanda kizobereye cyane mu gutwaza abacuruza imizigo yabo. Dukoresha inzira y'ubutaka, ikirere cyangwa se mu mazi.
imizigo ikugeraho i Rubavu, Goma, Bukavu, Kamembe, Kampala, Zambia, Sudani n'ahandi hose ku isi. Tugufasha kwishyura ibicuruzwa hano hagiye bifata hatandukanye. Akarusho nuko iyo amafaranga gushiranye, twebwe nka Diamond International Logistics tukunganira ku gishoro ibicuruzwa byawe ntibihere nzira. Aho tubera kaga rero, wumve yuko tunagufasha gushaka visa no gukora booking y'ihoteli kandi ku buntu. Mbese muri Diamond byose birateguye. Dutwara imizigo muri kontineri no mu buryo bwa groupage. Dufite ububiko butubutse muri Turkiya, i Guangzhou mu Bushinwa, Dar es Salaam muri Tanzania na Mombasa muri Kenya. Ibiro byacu biri mu nyubako ya chic hejuru ya MTN muri etage ya kabiri mu muryango wa F046A. Wanaduhamagara kuri 0788 31 85 47 n'umurongo mugufi wacu 35 45. Twamye duhitamo kandi twiteguye gukemura amakimbirane yose mu nzira z'amahoro, ariko kandi twiteguye icyabi icyo cyo cyose. Niba hari umuntu ukibishidikanyaho aribeshya cyane. Hazahora hariho uburyo bwo gusubiramo. Ngubwo ubutumwa bugufi bwa Perezida w'Uburusiya Putin yatanze nyuma y'uko uburengerazuba bw'isi buhaye Ukraine uburenganzira bwo kurasa imbere mu Burusiya ikoresheje misile zirasa mu ntera ndende za OTAN. Uburusiya kandi bwasubizanyije umujinya ku munsi wo kuwa kane, maze Ukraine irakangarana cyane. Yibaza ubwoko bw'intwaro Uburusiya bwakoresheje ku rugamba, ntibabisobanukirwa neza kugera uyu munsi kuwa gatanu. Turabashimye, mwakoze kubana natwe. Ibiganiro byacu kuri GGO birakomeza. Umunsi w'ibirori uregereje. Ibintu byose biri ku murongo, gusa hasigaye ikintu kimwe gusa: umwambaro wawe ukeye kandi ukunyuze n'uwabaza guherekeza. Inshuti zawe nazo zirakubaza ahantu zakuri cyangwa cya danje kubera ko zirakwemera uri indorerwamo yabo. Rekeraho rero kwirugubaza umuhisi n'umugenzi ngo nakurangira aho wakora costume nziza, amashati n'inkweto cyangwa indi myenda ukeneye. Dore urutoki rwanjye ndagutungira Golden Fashion, niwe mufatanyabikorwa wawe mu kwambara neza. Yaba imyenda n'inkweto by'ibirori, ibyo kwambara mu kazi, ibyo muri weekend, yewe na bamwe bakenera imyenda n'inkweto byo kujya kuri terre mu kazi. Nababwira iki? Karibu muri Golden Fashion, wihitiremo ibikunogeye. Dukorera mu nyubako ya Tedemir mu ruhande rwo hepfo imbere yo kwandamage. Urabona icyapa cyacu kinini cya Golden Fashion, cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 91 85 cyangwa kuri 0788 200 53. Karibu muri Golden Fashion.